mbifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tuhere mu gihugu cya Espagne, nta kindi kivugwa toujours Lionel Messi akaba ikinyamakuru Mundo Deportivo kitubwira ati uyu munsi none ntago ari bwipresente. Messi rero akaba atari buze kwifatanya n'abandi bakinyi bari buze kuza gupimwa COVID-19 ntago ari bahari, hanyuma kandi nta nubwo ari butangirana pre-season n'ikipe ya Barcelona izatangira ku munsi w'ejo. Messi akaba azi yuko agomba kurangiza n'ikipe ya Barcelona kandi agasohokamo ku buntu kuko nta clause liberatoire ihari. Iyi nkuru yavuye hehe? Ikavuye rero mu kiganiro cya radio ya Cadena Ser, akaba ari radio ikomeye hara mu gihugu cya Espagne y'imikino, ikaba rero ifite programu yitwa El Laguero, akaba ari show itangira saa 5 n'igice z'ijoro ikarangira ku isaha saa 7 n'igice z'ijoro. Akaba ari muri iki kiganiro abanyamakuru baje kuvuga ko Lionel Messi yasinye amasezerano y'imyaka 4 mu mwaka wa 2017. Amaze gusinya amasezerano imyaka 3 ya mbere kuva 2017 kujya 2020 nibwo ira clause ya liberatoire ya $700,000 yagombaga kuba yexeriswa. Mu kuvuga ngo 2017 kugeza 2020 yuza kuza kumushaka muri iyo myaka 3 ya mbere wari kuzishyura ira clause, ariko umwaka wa nyuma wa 2021 ira clause ntago ikora. Ikipe Barcelona rero ikaba yasebye mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane, ubuyobozi buhuzagurika, abantu bose bumiwe. Messi ubungubu icyo ashaka arashaka kugenda kandi akagenda mu mahoro. Ikinyamakuru Sport cyo cyatubwira ko Lionel Messi yamaze gukora play yose yarayirangije, akaba rero uyu munsi atari buze kuza kuba yitabira izi test za COVID n'abandi bakinnyi kuri uyu munsi, kandi ejo nta nubwo azajya mu myitozo n'ikipe ya Barcelona. Icyo ashaka nuko clause liberatoire ye nta ihari babimenya, hanyuma arashaka gutandukana n'iyi kipe ku buntu. Ikinyamakuru kandi kikanatubwira yuko ashaka guhura na Bartomeu bakaganira uburyo agomba gusohoka mu ikipe ya Barcelona ku buryo bw'ubwumvikane, kuko we ntashaka kujya mu bintu by'imanzi. Ikinyamakuru Marca cyo kikatubwira ati yigize ikihebe. Messi rero ntago ari buze kuza kubagaragara aho bita kuri kuitati sportiva, aho bari buze kuza kuba babatestingira COVID-19 abakinnyi. Kapiteni ikipe ya Barcelona yamaze kwitegura gutandukana n'iyi kipe, yamaze kubiplanifia kuva kera, mu by'ukuri byararangiye. Hanyuma kandi Messi akaba avuga ko nta clause liberatoire nimwe imuri mu mugongo we, arabizi, akaba ashaka gutandukana n'iyi kipe mu buryo bw'ubwumvikane. Ikinyamakuru kigasoza inkuru cya Marca kitubwira yuko entité ya Barcelona yaribizi kuva mu kwezi kwa 7 yuko Messi ashobora kugenda nta clause ya $700,000 imuri ku mugongo. Reka tuvanga aho twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport iratubwira ati Ibra na Tonali nabanyu. Ikirere cy'ikinyamakuru kirabwira abafana b'ikipe ya Milan yuko Zlatan Ibrahimovic ndetse na Sandro Tonali ibintu byose ari okay mu ikipe ya Milan rwose. Sandro Tonali agomba kuza avuye mu ikipe ya Brescia, n'umusore muhanga cyane ukina hagati mu kibuga. La Gazzetta dello Sport kandi kabitubwira yuko Juve ikomeze gushaka umwataka, ikaba rero yaramaze kumvikana na Eden Dzeko. Uyu mwataka akaba agomba kuza gufasha ikipe ya Juve kwataka imbere, anako kandi umutoza mushyashya cyane w'ikipe ya Juventus Andrea Pirlo yatangaje yuko Eden Dzeko, Cristiano na Dybala bazamukorera akazi uko abishaka. La Gazzetta dello Sport kandi iratubwira yuko ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba iri kuganira n'ikipe ya Inter Domira ku bijyanye na swap. Inter irashaka Ndombele mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur ishaka umusimbura Ryan Vertonghen, ikaba ishaka rero Milan Skriniar kuba yamuzana. Ni nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Vidal na Kolarov nabo bagomba guhitabaza mu ikipe ya Inter Domira. Corriere dello Sport iratubwira ati Pirlo arashaka kubikora nka Conte, akaba rero nyuma yo kuzana Eden Dzeko arashaka kujya kuri systeme y'abadefenseur batatu hagati bane, hanyuma akatakisha bataka babiri Dzeko ndetse na Cristiano, inyuma yabo akashyiraho Paul Dybala. Akaba rero bavuga ati agiye kubikora nkuko Conte abikora defense atruwa, bazahita bamwica uyu nguyu nabi cyane ahubwo. Mu gihe ariko ikinyamakuru kitubwira yuko Eden Dzeko agomba kuza mu ikipe ya Juventus, Tuttosport ntago ari kibibona. Ikinyamakuru cyo kikatubwira yuko Suarez ari gupusa kwerekeza mu ikipe ya Juventus, ku buryo ngo Juve ishobora guhindura ibitekerezo ikava kuri Dzeko ikajya kuri Luis Suarez. Affaire à suivre. Tugaruka kandi muri Corriere dello Sport ikabitubwira yuko Lautaro Martinez atazakinana na Messi nkuko yabishakaga. Lautaro rero yashaka kujya mu ikipe ya Barcelona gukinana na Messi, ariko nyuma yo kubona ko Messi agiye gusohokamo akaba ngo Lautaro Martinez yatangiye kuganira n'ikipe ya Inter Domira ko yakongera amasezerano. Affaire à suivre. Corriere dello Sport kandi yatubwira yuko Alan akaba yamaze kurangizanya n'ikipe ya Everton $30 z'amayero. Napoli yamaze kuyarya, anako kandi ikipe ya Napoli igiye guhita ijya gushaka umusore ikipe ya Sassuolo witwa Jeremy Boga. Corriere dello Sport kandi yatubwira yuko Arkadiusz Miliki w'ikipe ya Napoli agomba guhita yivamo akajya mu ikipe ya AS Roma kujya gusimbura Eden Dzeko ugomba kujya mu ikipe ya Juventus. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, nta kindi kiri kuvugwa cyane ni
Arsenal yatwaye Community inganyije na Liverpool igitego kimwe kuri kimwe itsinda kuri penalty 5-4. Ikinyamakuru The Independent kikaba kinatubwira ko kandi Mikel Arteta yamaze gutangaza mu kiganiro n'abanyamakuru ko ari hafi kumvikana na kapiteni we Pierre-Emerick Aubameyang kuba yakongera amasezerano. Sportstar Sunday ikabitubwira yuko Manchester City iri gushaka kurangiza deal ebyiri zikomeye cyane, kuzana Messi ndetse no kongeza amasezerano Pep Guardiola. Ikinyamakuru kitubwira ati rero Manchester City igomba kwitonda cyane kuko hari amakipe afite ishyari ari kuribwa yo na UEFA ngo kugira ngo bafatanye kureba uko bahita bazimya Manchester City mu buryo bukomeye cyane bayigereka ama financial fair play n'ibindi byose. Sunday Express yo ikabitubwira ko ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester City bugiye gukora deal y'ubuzima bwabo bwose batigeze bakora kabisa. Akaba rero bashaka kuzana Lionel Messi, hanyuma Pep Guardiola akaba nawe bagiye kumukorera deal kongera amasezerano y'imyaka 3. Mu gihe kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko umutoza mushyashya cyane ikipe ya FC Barcelona yatangiye kwitegura ubuzima nta Lionel Messi. Ikinyamakuru DML cyo kiratubwira yuko virusi mu by'ukuri yamaze ikipe y'igihugu y'Abongereza, akaba rero ikipe y'igihugu y'Abongereza byabaye ngombwa yuko bahamagara Maitland-Niles ndetse bakaba banahamagaye kandi Kano Kouadi. Aba bombi rero bakaba bagomba kujoininga ikipe y'igihugu y'Abongereza. Ikinyamakuru kinatubwira yuko rwose Maitland-Niles ubuzima bwagenze neza cyane, cyo yitwaye neza, hanyuma yari na anniversaire ye ahita natwara igikombe, ahita nahabwa amagarwa mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Umusore yarishimye cyane ku myaka 23 yuzuzaga. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kitubwira yuko Neymar Junior Santos agiye gutandukana kera kabaye na Nike. Iyi kampani y'Abanyamerika yari imufite kuva afite imyaka 19 kine ikipe ya Santos kuva mu mwaka 2011 kugeza ubu ngubu, akaba rero agiye kuyivamo, akaba agiye gusinyira Puma y'Abadage. Les amis, ibe byiza cyane, Imana ibarinde.